Andan keyingisi ibtiadu shayatinil insi wal jinni anhu. Egerde bir adam istiğfarda көп айтса, adamlardan bolğan, jana jindirden bolğan şeytanlar uşul adamdan alыс bolat. Bilesizbi? Bizde şeytanlar gana emes, balkim adamlardan bolğan, bizdin koşuna uruk, tuğan uruk, dost, kurbulardan bolğan dagı şeytanlar, insanlardan şeytanları bizde azgırıp koyat. Egerde biz astagfirullahal azim, astagfirullah, Rabbigfirli dep istiğfar ete turgan bolsak, Kuday Taala muna oşol jinlerden bolğan, jana insanlardan bolğan şeytanlardan bizdi alыс kılat. Andan keyinkisi yajidu halavatal imani ve taati. İstiğfar etkan adam iman menen ibadatın damın sezet. İstiğfarda көп aytkan adam imandın damın sezet. İstiğfar көп aytkan adam ibadat taattın, Allah Taalaga moyun sunuunun, baş iyünün damın sezet. Andan keyinkisi husulu muhabbetillahi lahu. İstiğfar aytkan adamga Allah Taala'nın jakşı görүүsü, Allah Taala'nın mahabbati bolat. Andan keyinkisi az-ziyadatu fil aqli vel iman. Daima istiğfar etken adamdın akıllı köpeyip, anı imanda köpeyet. Esepti düşünbey atam, biyologiyany bilbey atam, okun okuyalıp aytam degenler, esin köpeytkisi gelgenler istiğfar aytsa. Antkeni istiğfar aytu adamdın akılındağı, adamdın imanındağı köpeyet. İmanın suzdap ketdi şeyh, kantty uşunu kötörsen bolat, aga aytabız istiğfar ayt bir tuğanım, istiğfar ayt. İstiğfar aytkan bolsan Kuday Taala senin günölerini geçiret. Andan keyinkisi taysirur rizqi ve zahabul hammi vel gammi vel huzni. Rızkı jеңil bolup, adamdın başında kapalı kaygının bardığı mına oşul istiğfar aytуу menen ketet. Başыңızga balaya geldi. Oşol balayını ketirүүnün jolu istiğfar aytуу. Başыңızda problema var. Başыңız tuman bolup kaldı. Oşonun bardığın ketirүү, urmatly bir tuğanım, istiğfar aytуу menen bolat. Andan keyinkisi iqbalullahi alal mustagfiri ve farahuhu bi tawbatihi. Allah Taala istiğfar aytkan adamga özü yüz bagıp karap, jana anın tövbası menen istiğfar aytuusu menen Kuday Taala sүйünöt det. İstiğfar aytuu bul degen tövba kılуу. Tövba kılуу bul istiğfar aytuu. Tövba kılуу, istiğfar aytuu ökö urmatly bir tuğanım, eki başka söz menen aytılıngan sinonim sözdür. Ve iza mata talaqqathul malaikatu bil bushra min rabbih. Egerde daima istiğfar aytıp ötüp ketken adam bolsa, anda perişteler bul adamdı sүйünç menen kıyamatta tosup alat. Kıyamatta bizdi kim tosup alat? Bizdi kim kantit tosup alat? Degen mesele abdan oor urmatly bir tuğanım. Biz bardığımız ölüp öçüдөй bolobuz. Birok bir gün gelgende kara jernasına bardığımız kalabız. Oşol jerde bizdi tosup alat turgan kim bolat desek perişteler bolat. Egerde siz bardığınız Türkiye'ye jönödüңüz, ya Kıtayga bardığınız, barganda hiç kim tanыбasa, hiç kim tospasa abdan kıynalas. Birok bir tanışыңыз bolsa, aeroportun atыңыз жазып ушинтип тосуп ала турган болсо кандай сүйүнөсүз. Эгер ошол адам кашын бүркөбөстөн абдан жакшы тосуп алса, андан бетер сиз кубанычка ээ болосуз. Демек, кабырга барганда, акыреттин алдында сизди периштелер жылмайып сүйүнчү менен тосуп алсын десеңиз, анда урматтуу bir тууганым, сиз дайыма истигфарды көбүрөөк айтканга аракет кылыңыз. إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق وهو في ظل العرش. Kıyamet gününde adamlar ıssıktın, terdin arasında olup, adamlar terdeginden teri gindigine çeyin, dizesine çeyin, kursağına çeyin, alkımına çeyin, kulağına çeyin, murduna çeyin bolsa, siz arştın gölökösünde olursunuz. Siz arştın gölökösünde antkeni istiğfar aytuvchilarga Kuday Taala kıyamatda oşol arştın gölökösünden orun bergenge uvada verdi. İzan sarafen nasu minel mevqifi kanel mustagfiru min ahlil yamini ma'a awliyaillahil muttaqin. Egerde siz ошол жерге мавкиф болуп арасатта турган жерден адамдар кыйналып турган болсо, сиз Кудайдын достору болгон, таква болгон авлиялар менен бирге болосуз. Анткени сиз ошондой олия болгон даражага, муттакый болгон даражага сиз истигфар айтуу менен урматтуу бир тууганым жеткен болосуз. Tahqiqu taharatil fardi wal mujtama'i min al-af'ali sayyi'ati. Ошондой эле, эгерде биз истигфар айтсак, бүтүндөй коомду, бүтүндөй мамлекетти, бүтүндөй шаарыбызды, үй бүлөбүздү, жан дүйнөбүздү айтор, бүтүндөй
alamdын бардыгын аруулаганга биз эң чоң салым кошкон болобуз. Мамлекетибиздин бүтүндүгү, мамлекетибиздин биримдиги, мамлекетибиздин ынтымагы, адамдардын бири-бирине болгон мээримдүүлүгү бул биздин негизги байлыгыбыз. Мына ушунун бардыгы истигфар айтуу менен урматтуу бир тууганым башталат деген сөз болот. Туура бизге да адамдарга ырайымдуу болушубуз керек, мээримдүү болушубуз керек, адамдардын жүрөгү таза болуш керек, уурдабашыбыз керек, бизде коррупция болбош керек деп айтабыз. Ошону кантип деген суроо ушундай кылбаш керек. Жок, биринчи кезекте истигфар айтып, Кудайды эстеп, Кудайга кайрыла турган болсок, ошол проблемалардын бардыгы өзүнөн өзү иншалла чечилип баштайт. Мага бир тууганыбыз келип айтты, менин балдарым көп, үйдөгү электр энергиясынан, газдан уурдап бир аз пайдалансам деп ойлоп, анан кийин электрик келгенде газ жанагы эсептегичи. Бир тууганым ушуну мен мындай бир аз көбүрөөк пайдаланып, бирок азыраак төлөсөм болобу, сага тыйын берип коеюн десем, тигил адам намаз окуган мусулман адам экен, дааватчы экен. Жок, мен Кудайдан корком деп болбой койду. Көрдүңүзбү? Адамдар ошентип акча таап, адамдар ошентип адамдардын газдарын бурап берип коюп, аз акча төлөтүп, акчаны өзүнө алып, мамлекет алдап аткандар бар. Бирок намаз окуган адам, истигфар айткан адам, Кудайды билген адам бардык жерде аманатка бекем болот. Мамлекет уурдалбайт деген сөз мына ушул жерден келип чыгат. Дуа хамалати арши раббинал карим лаху. Ошондой эле истигфар айткан адамдарга Кудай Тааланын аршынын көтөрүү